osiguravača Srbije drugu godinu za redom pravi Srpske dane osiguranja. To je regionalna konferencija koja je vrlo uspešno završena. Uspeli smo, za razliku od prošle godine, da proširimo broj posetilaca, broj stručnjaka, eksperata iz industrije osiguranja. Pričali smo na razne teme, uspeli smo da razmenimo iskustva i došli smo do saznanja da u Republici Srbiji nimalo ne zaostajemo za proizvodima osiguranja koji su plasirani i koji se plasiraju u zapadnoj Evropi. Tako da mi iz godine u godinu imamo veći rast bruto premije. Premija je prošle godine, 2017. godine, bila 786 miliona eura i 23,1 milijarde dinara u industriji osiguranja u Srbiji. Za prvih 9 meseci ove godine naša industrija beleži rast od nekih 5% i ti trendovi će se nastaviti, duboko verujem, i sledeće godine u odnosu na ovu godinu. Zaista možemo da iskažemo zadovoljstvo do sada postignutim kako prethodne godine, tako i ove godine. Počeli smo sa informacijama koje su važne za našu industriju osiguranja, to je prosperitet i uspeh naše zemlje po pitanju raznih parametara, pre svega makroekonomskih, a to je rast životnog standarda, sve veći priliv stranih investicija, smanjenje stope nezaposlenosti. Pozitivna ekonomska kretanja iskazana rastom, iskazana otvaranjem novih radnih mesta, povećanjem stranih investicija, smanjivanjem broja nezaposlenih su stvorila takav poslovni ambijent koji je pogodovao industriju osiguranja u poslednjih nekoliko godina i omogućio njen permanentan razvoj. Sve zemlje koje su imale prosperitet ekonomskog razvoja su imale takođe paralelan rast i osiguranja industrije u tim zemljama. Treba istaći da smo mi industrija koja je u prošloj godini zaključila negde oko 6,1 miliona ugovora o osiguranju, rešila negde blizu 700.000 odštetnih zahteva, isplatila negde oko 36,9 milijardi dinara i da kažem negde preko 311 miliona eura šteta našim klijentima, našim osiguranicima. Od tema, ono što je izuzetno bilo bitno, a spomenuto je na ovom skupu, jesu katastrofalni događaji ili katastrofalne, da kažem, prirodne nepogode koje smo imali prilike da vidimo u prethodnim godinama, u godinama koje su iza nas i koje su ostavile priličan uticaj. Pričalo se i o sve većem pritisku na naš rezultat po pitanju elementarnih nepogoda i štetnih katastrofa širom sveta, ali i Srbije. Imali smo jednu lepu statistiku koja kaže da od 2004. godine do danas skoro nije bilo ni jedne godine bez poplave. Katastrofalne nezgode na teritoriji Evrope, a posebno i Srbije, iz godine u godinu su sve veće i veće. Postoji jedna ideja i moram to da kažem da je pokrenuta iz Sarajeva od kolega iz Bosne i Hercegovine, da se na nivou regiona dogovorimo i da pokušamo da zajedno sa državom napravimo određenu vrstu obaveznosti polisa osiguranja vezanih za katastrofalne nepogode. Poljoprivreda je jako važna industrijska grana i delatnost u Srbiji i ona je jako slabo pokrivena osiguranjem, svega 10 do 12% obradivih površine pod osiguranjem. Osiguranje poljoprivrede je tema koja je i prošle godine bila na Srpskim danima, tema koja je vrlo aktuelna i koja činjenica statistički vrlo malo je zastupljena u smislu prodaje polisa, posjedovanje polisa. Samo 8 do 10% registrovanih poljoprivrednih domaćinstva imaju polise osiguranje, bez obzira što imaju subvenciju Republike Srbije, bez obzira što u velikim sredinama ili u mnogo sredina lokalna samouprava drugi deo subvencioniše premiju, naši seljaci, naši domaćini i dalje ne kupuju polise osiguranje i to je jedna vrlo aktuelna tema i naša je namera, naš je zaključak ovih Srpskih dana osiguranja da moramo zajedno sa Privrednom komorom Srbije, sa Ministarstvom poljoprivrede, da dođemo do svakog domaćina i da mu objasnimo šta znači polisa osiguranja. I moramo da mu objasnimo da ta polisa osiguranja nikako nije trošak, nego klasična investicija, sigurnost za neku budućnost. Mi moramo svojim radom i elanom i entuzijazmom da promenimo te stavove kako bi ljudi shvatili neophodnost i potrebu osiguranja i videli da su to izdaci jednaki jednom espresu dnevno, jednoj paklici cigara i tako dalje. Tema koja je vrlo aktuelna, dobrovoljno zdravstveno osiguranje.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je vrlo razvijeno u Evropi, u regionu, međutim u Srbiji još uvijek nije na adekvatnom nivou. A zbog čega dobrovoljno zdravstveno osiguranje? Znači, mi smo generacije koje polako stare, koje sve više i više imaju određenih zdravstvenih problema. Ulaganje u zdravstvo iziskuje ogromna finansijska sredstva i da bi pomogli i državi i budžetu vezano za Ministarstvo zdravlja, imamo nameru da što više razvijemo i polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Privatno zdravstveno osiguranje koje doživljava veliku ekspanziju u prethodnih par godina, ali doživljava ekspanziju iz ugla kompanija koje odgovorno uplaćuju za svoje zaposlene privatne polise osiguranja, a manje fizička lica sama imaju osjećaj treba da kupe zdravstveno osiguranje i da na konto te polise u godini, ako imaju bilo kakvu bolest bez da plaćaju, brzo završavaju u zdravstvenoj ustanovi svoje lečenje. Posebno šta bih želeo da izdvojim jeste edukacija. Smatramo da je edukacija ne samo u oblasti osiguranja života, već i u osiguranju uopšte jedna izuzetno bitna tema i smatramo da bi osiguravajuće kompanije trebale u oblasti edukacije da nastupe zajedno sa državom u najboljem interesu naše zemlje i u najboljem interesu našeg naroda. Takođe, ono što je veoma interesantno i što mislim da će negde pogurati industriju osiguranju napred je to što se uključuju i mladi. Inicijativa da se studenti uključe u promociju osiguranja i da ponude osiguravačima rešenja kako da približe stanovništvu Srbije pojam osiguranja, važnost osiguranja i važnost toga da imaju polise osiguranja, mislim da je veoma interesantna, da će nam svima pomoći jer smo mi nekako učaureni u našu industriju, imamo neka već unapred definisana rešenja, a ovo će biti neka novina koja će sigurno doprineti daljem razvoju industrije. Ono što je bilo bitno istaći jeste da istraživanja su pokazala da je takozvana finansijska i funkcionalna pismenost naših građana po pitanju osiguranja na jako niskom nivou. I pre svega mi treba preuzeti krivicu na nas koji se bavimo osiguranjem jer smo bili neaktivni, nismo bili progresivni, nismo imali dovoljno entuzijazma, elana u prošlosti da objasnimo šta su pre svega osnovne teme osiguranja, zašto ono neophodno. Nego smo smatrali da to svako treba da razume bez da je prošao školu o tome, ali to nije tako. Tako da meni čak pala na pamet ideja da radimo neke tribine čak već od 5. razreda osnovne škole, ne baš u prvih 5, od 5. razreda osnovne škole, sa temama vezanim za osiguranje, prosto. A tek u srednjoj školi to bude maltene sastavni deo nekih dopunskih informativnih stvari kako bi ti uzrasti od malih nogu spoznali potrebu osiguranja, jer to su buduće generacije koji su i klijenti industrije. A opet sve za dobrobit ne samo industrije, nego i ukupne ekonomije zemlje, jer su neraskidive veze između industrije osiguranja i ekonomskog razvoja zemlje, jer da podsjetim, sva naša prikupljena premija, 90% premije završava u kupovini državnih hartija i obveznica, što je jako bitno i za ekonomski razvoj zemlje. Ono što je takođe izuzetno značajno, tehničke rezerve naše industrije, koje su, da pojasnim, garant stabilnosti naše industrije, a istovremeno i sigurnost za građane Republike Srbije da će i naše klijente će adekvatnu nadoknadu dobiti, danas iznose 185 milijardi dinara ili 1.500 miliona eura. Od tih 185 milijardi dinara, 104 milijardi dinara ili 1.200 miliona eura naša industrija, industrija osiguranja, investirala je u hartije od vrednosti Republike Srbije. Iz ugla i Milenijum osiguranja i svih drugih tržišnih učesnika iz naše industrije osiguranja jako su nam važni ovi dani osiguranja. Mislim da je za svaku industriju veoma važno da se najmanje jednom godišnje okupi, nađe na jednom mestu sa svim značajnim predstavnicima, ekspertima svojih osiguravajućih kuća i da se popriča onome što je aktuelno, a i o nekim novim trendovima koji će doći u budućnosti. Srpski dani osiguranja su jedan izuzetno bitan skup, jedan izuzetno bitan događaj, ne samo za osiguravajući sektor, već ja mislim za celokupan osiguravajući sistem u Republici Srbiji. Pre svega možemo da primetimo jednu novinu da ovde pored stručne javnosti postoji jedna šira opšta javnost i na taj način dolazi do jedne popularizacije našeg biznisa, odnosno osiguranja kao potrebe
i pretpostavljam možda jedne penetracije ove vrste delatnosti kada je stanovništvo u pitanju, kada su fizička lica, pravna lica i tako dalje. Ispred kompanije koju na kraju krajeva i predstavljam, ispred Ire štediše osiguranja, jedino poželeo da u narednom periodu veće učešće na konferenciji o osiguranju u Srbiji imaju i naši klijenti i da dobije više prostora da u jednoj zajedničkoj komunikaciji dođemo do pravih rešenja za budući period. Jako je bitno da stručna i opšta javnost bude uključena u ovakve događaje gde bismo mogli da na jedan praktičan način predstavimo šta znači osiguranje, kakve su njegove prednosti i šta to može da znači za običnog korisnika. Mislim da je neophodno da se i dalje radi na svesti i kulturi osiguranja. To je nešto što je neophodno. Verujem da u narednim godinama će doći do masovljenja i što se tiče samih tema i samih stručnih panela, tako da generalno jednom rečju rečeno ovo je nama jako bitno i jako važno. Apsolutno podržavamo održavanje ovakvog skupa, ne samo u ovoj godini, već se nadamo da će to nastaviti da bude praksa i u narednim godinama. I jednom prilikom, tokom ovih susreta ovdje, jedan od kolega je rekao nešto sjajno. Nadamo se da će ova konferencija biti lošija nego što će biti ona naredne godine. Ova konferencija je mnogo interesantnija od prošlogodišnje, upravo zbog tog spoja tradicionalnog osiguranja i tema koje se tiču tradicionalnih vrsta osiguranja i novina koje dolaze, poput cyber riska, poput digitalizacije o kojoj sad već pričaju ne samo u industriji osiguranja, nego i u drugim industrijama. Generalno kao zaključak može da se kaže da ovi dani osiguranja su nešto što treba da postane tradicija. Sigurno će trebati dosta godina da se na ovakav način pojavljujemo u javnosti. Mislim da u budućim nekim našim danima osiguranja treba da imamo više predstavnika privrede sa nama ovde, više možda krajnjih osiguranika koji treba zajedno sa nama da slušaju ova predavanja. Jedno je ako samo industrija sluša, mi otprilike svi znamo sve, izjedamo se nekako jedni drugima, a u stvari je suština da to dođe do krajnjeg korisnika koji se već osigurava i ima nešto da nam kaže ako je bilo loše, ili do onih koji se nikad nisu osiguravali pa će ovim što čuju ovde moći da pomisle da je to nešto što im zaista treba i da neku vrstu kulture i svesti izgrade mnogo brže. Opšti zaključak je da smo uspeli međusobno da razmenimo puno ideja zanimljivih, kvalitetnih i opšti zaključak je da ovakvi skupovi upravo služe da bi mogli da podignemo nivo industrije osiguranja na daleko, daleko viši nivo nego što je sada.